atu i la he pe tai hin CCOC palai ngai je siam i atun be toi hi wen chim ka du ngai je siam hi ton jang peng atua chun chi kha miok te an ti chang mi chi kha khwa a pu en ko le pi zalom ni an rin mi fanu fa pa pakwa laka apathum na karaksi ama hi anunga ka ronga hin thalo ten arak zo i arak thi arwak an trol chunga arak nung than i chutika pathian ko nakafa pin awun thai tika atu i ka ngai mi kanun nak hi boy pani akape sau mi nun nak asi chu cha ama rian tuan nak cha a ka pumpe changlai tia bekhia nak arak ngai chulewa chun Manipur ram infal lai a evangelist thong thachim tu an rakumi chun ha chu arak zul nai kum thum chung pathian thang that nak la sak nak la thong thachim nak na pum rakke pe than leo zomi baptist convention ZBC ti mi atwa chin baptist convention ni khan CCOC area gospel team an rak tua chu area gospel team a chun apum rakke pe TABC Thantlang Association of Baptist Churches Leia ani kha tawen achiatika chukai gospel tima chun rakitelve April thain an rakitho i mai tha chan cheu an phaktika lungchoi pi khwa a phak ngai in arakzo chucha chun lungchoi pi khwa mi ni mong tlang tai ne sizung leia an rat pi mong tlang khwa zar khat deng an chok chu leo zonga chun dam thlai apan lo cha a than tlang lai kalpi ding si tia thong pang kan thei chu kan thei tika kaima le kan nu le kan khwa khri fa upa cheu khat le kan nu bu upa na he zar pani pum kho a alang te in kan vazau ta ve ama kha tha jang kan pek ama zong alung thong ngai kadam ko lai tia akan ti cheti chun kan ni kan kiar athai zinga mong tlang kho mi ni lang enan zot ni than tlang leya sizunga kalpi ding in ane tho chuni chu mai tha ni kul le nali ni thongkhat zakwa somriat le kumriat kumkha raksi i cheti chun lang chun an rak zot i phai khwa khato an phan tika khan lang chunga ai sual san i choka te achun atho kha rak chati boipa pathian sina rakedin i arwak kha than tlang lei a an lan pi ti thong kha chong thian ni zan lei sang a phai khwa arak tlung mi chong thiam mi ni an ka chip tik a ka ngai chia ngai ngai amui mai te ka mi thlama chuang chu cha chun ama tra chana ti in ka thin lung chung a ahong lang mi te kha hla in karak tiel i hla karak phua i ama ngai je siam ruak chu falam lei an khwa lei lan pi ding zonga lam hla ngai mi si cha khan TABC zung pi a arwak an suani chiti chun than tlang khwa a arwak an rak vui i tlompal arau tik a phai khwa khri fa bu ni ama thi nak hun te a ngai je siam phit lo nak lungdot te an rak tua choka lungdot an tua naka chun inten saki choka chun hla karak phu mi te kha an rak tar ve hilha an tar hi thongka zakwa somriat le kumriat a araksi i atu in kan rel asi asia chun som thum le kum sri raw chang mi si ama CCOC palai araksimi ngai je siam upat nak cha le ro nol nak cha se CCOC rian tuan nak a nun nak thapin pum api min ha ro nol nak cha ti in kan khwa phai khwa khri fa bu chat pastor Reverend Tiel Rin Thang roi nakin kan khwa minau ni chulha te chu cover an to i an sak than mi asi
รักง่ายเจียวอุโลลันเลียวCCOC อะปุ่มอาเปมินหาเจตลกันดาอันปุ่มเปียกนักขานันวันไทยติกาท่าจังนั้นหลักเจียวลายเตียรวดชันนักไงตัวเวลเตนันดีลักบอยปานิทชนักอินเปกอนฮาเซ